داخلين معركة حتمية مهما كانت التضحيات ومهما كانت تكاليف هذه المعركة، ولكن لن نسلم في إرادتنا ولا في سنتي من أرضنا ولا الأرض العربية. להמליץ בפני הממשלה לבחור בין לקבל את התכתיב המצרי המדיני לנסיגה או לקבל פתיחת אש מצרית, הייתי מציע לקבל את האש. And if we have to pay the price for living, we have to pay it. This is not a people that can give in. We shall continue it tomorrow, and we shall break and destroy completely all the attacking forces. המלחמה הזאת קשה, התנגשויות חריפות ומרירות, שריון ואוויר. מלחמה כבדת ימים, כבדת דמים. اليوم أعلن لشعبنا ولأمتنا العربية كلها أن قرون التخلف والهزيمة قد انتهت بعد أن حققت القوات المسلحة في مصر وسوريا تؤيدها قوات الشعوب العربية أول نصر حقيقي للعرب منذ عدة قرون. الدين بعد الله نجيب والدين حياتنا الله